Dobar dan, moje ime je Svetlana Brkić i ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog projektnog biroa SB Project. Danas govorimo o još jednom simbolu Beograda, Palati Albanija. U vreme kada je izgrađena, Palata Albanija predstavljala je prvi oblakoder u Beogradu i najvišu zgradu na Balkanu. Nalazi se u centru grada, na uglu ulica Knez Mihajlove i Kolarčeve, na mestu nekadašnje legendarne kafane Albanija, po kojoj je palata i dobila ime. Nakon rušenja kafane 1936. godine, 2 godine kasnije raspisuje se konkurs za izgradnju novog objekta. Prva nagrada nije dodeljena, dok su drugu osvojili zagrebački arhitekti Branko Bon i Milan Grakalić. Kako nagrađeni autori još uvek nisu bili ovlašćene arhitekte, rešeno je da ih zastupa arhitekta Miladin Prljević, koji se kasnije navodi kao ravnopravni autor Palate Albanija. Izgradnja objekta završena je 1939. godine. Palata Albanija ima 13 nadzemnih i 4 podzemne etaže. Visoka je 53 metra i ima površinu od 8000 metara kvadratnih. Njena originalna fasada bila je obložena zelenkastim italijanskim mermerom Cipollino, oštećenim tokom ratova i zamenjenim u rekonstrukciji krajem 50. godina 20. veka. 1984. godine proglašena je za spomenik kulture. Zanimljivo je da su tokom kopanja temelja pronađeni skeleti mamuta i neandertalca poginulih u međusobnoj borbi. Takođe, zanimljivo je da u Beogradu postoji i Mala Albanija. Zgrada takođe arhitekta Miladina Prljevića nalazi se na uglu ulica Pop Lukine i Kosančićevog venca i podignuta je 1940. godine. Do narednog videa prošetajte do ovih zgrada i uživajte u njihovoj monumentalnosti. Pozdrav!